گرنگیا سردانا سروک وزیرا ایتالی جورجیا ملونی ام دی لگل دکتر موسی کواڵ شرۆڤەکاری سیاسی ji Parîsê bigrin dest dembaş kekê Musa mêvanek giring yê hewlêrê hebû Serok Wezîra Îtalyayê Georgia Meloni giringiya vê seredanê gernirxandina wê ji te bigrin. بله gelek wara da em çên behsa giringiya vê seredanê bikin. Belê her tiştekî Kurdistan giring e ji bo dîplomasiya navdewletî û İtalya jî wekî welatekî mezin rojhilata navî da dixwazîtin pêgehê xwe nav bijîn rojhilata navî Efrîqiya Derya Spî xurt biket. Vê çarçevê da hatiye Kurdistanê û hatiye Iraq û hatiye Kurdistanê. Giringiya wê çend wara da yek ev e ku alê dîplomasî da wekî sembolîk ew diyar diketin ku û fiilî jî û heqîqî jî diyar diket ku Kurdistan yanî herêmeka giring e çînkî protokolî da jî wekî Iraqê ziyareta Kurdistanê hate kirin. Serok Wezîrê Iraqê dît, Serokê Komara Iraqê dît û hate Kurdistanê jî Serokê herêmê dît, Serokê Wezîran dît. Vê çarçevê da tête diyarkirin ku Herêma Kurdistanê girengiyek wisa pasta navdewletî da wergirtiye dîplomasiyeka wisa baş dimeşînin û hewcehî dî naketin ku îznê ji dewleta merkezî wergirin. Wekî sembolîk karê xwe çinê vê derê jî dikin, paşê jî têne Kurdistanê jî karê xwe dikin. Berê çine Bexdayê paşê têne Kurdistanê. Ev e xaleka muhim e. Xala duyê jî Kurdistan rastî diyar kiriye ser asta navdewletî ku yekemîn welata alema İslamî da rêzê girîtin yekê netewên Mesîhî. Ev jî û yek etnîkî ev jî ji bo İtalya gelek paytextê Mesîhiyet Katolîk li wêre ye. Ew dîtirê parêzin. Çar xusûsiyetên Kurdistanê hene bi derbare da ku bo İtalya bûna partiyên rêzdar Wezîra İtalya ihtimal spasiya herêmê jî kirî. Yek ji ev e aliyê çandî da meslekî û kêmnetew zimanê xwe dixwînin engavî bo anînin ew ê dîtwa merkezê aliyê ayînî da ayîneka giştî ji bo aya rêz bo heye. Aliyê siyasî da partiyên wê hene û parleman heye û partî aliyê jî îdara dewlet ji hikûmeta herêmê da jî yan endavî twayê xusûsiyete Kurdistanê alema İslam çi ev yani hepî bijîn wisa tetin ku dijîn ew yê bidene Kurdistanê. Kurdistanê li dijî Daişê Papa jî var biye pêşmerî rola pêşmerî Avrupa jî şerê bêjin ji te Kekê Musa her wiha Serok Wezîra İtalyayê di konferansa rojnamegerî de dest nîşan kir ku di warê enerjiyê de, di warê çandiniyê de, di warê keştûkal de, di warê zanistî de, di warê her wiha geştyarî de, di gelek waran de amadene de her warî de pêwendiyên xwe li gel Herêma Kurdistanê berfereh bikin, konsulgeriya xwe dê berfereh bikin. Ev yek dê wê watê got rûpelek nû ya dostayetiya İtalya û Kurdistanê dest pê dike ve dibe? Belê rast e dixwazim îşaretê bi tiştekê bikim. İtalya dikevin de heta niha heş Kurda diketin û ev tiştê te behs kirîn te gelek baş kir tênan dine ziman. Hemî giringiya Kurdistanê aliyê her wekî te gotî petrol û gaz û heta jeostratejiya Kurdistanê twarê cuda cuda da faydê İtalya jî têde heye, faydê Kurdistanê jî têde heye. û İtalya dixwazîtin gel Kurdistanê bi rastî peywendiyê wisa ekonomî û stratejî berfireh bike. Ez hez kim îşaretê bi tiştekê jî bikim. Têkiliyet İtalya gel Kurdistanê qirnê hejdê da diyar bûyne. Sala 1706 duyê
دینداره که ایتالی گارزونی 18 سال کردستان مایا یکمین کتاب زمان ناسی کردی گرامر یعنی هم بیشین رزمان کردی او نویساندیه و او گارزونی که تا قبول کردن و که باب کردولوژیه و ایتالی جد بدره به افتخار دکن یعنی گلک به خوش یعنی روشنبیرین ایتالیا و افتکلیت هاد گل ناف کرده دا گل کرده و نه بیجا ایتالیا قاضی تن هر وکی تا بحث کرد و بابتا دا همیه دا تکلیت خورد دانیتن افجی دکرینگه که زیده تا آلی استراتیجی بیج دیپلوماسی سیاسی تا کردستان او پیجا و دیگه دام روز کاری تیجی تو ریوبریا کردستانی جی سرکفتنا که باش نامیا دربار سیاست در و اویا دیپلماسی دا کدشید ببیتا مخاطبه هم آریا آبودی هم سیاسی هم لشکری دربار موادا افجی براسی جه افتخاری و سرکیه گلی کرد. برێز کەواڵ هەروەها سەرۆک وەزیرا ئیتالیای دەست نیشان کرد و یەکەم سەرداناوێ یا دەرێ یەکیتیا ئەوروپایê بۆ هەرێما کوردستانی و عێراقی بووە ماناوێ پێشوازیاوێ هەفدیتنین وێ لە هەولێرێ هەفدیتنین گەلک بەرفەرەحتر بوون دەمەکی درێژترژی لە هەولێرێ ما لە گۆرا بەغدایê ئەڤ یەکش بۆی پێگەها هەرێما کوردستانێژی تێ چواتەیە برێزکەوە افجی دتا نشاداین تمام همه بیجا پشتی دو هی باش هل بجارت ناوی وکی بیا کو سروک حکمته راست دتا کردستانی ایتالیا خوازیتن سیاست کا سر بخواه وکی هیزا کا قوت آستان اف دولتی تا بلیزیتن بری داجی اف کوالیسیون کنه هیچ پنج پارتیا دست بکیه اف کوالیسیون کا محافظ کاره ویجا کت وی چارچوه سیاست آخوا استراتیجی آخوایا نی تو رول که منزن سر آستا ناف دولتی بلیزیتون و دست بکی دا تیتا کردستانی افجی تیتا وی واته که ایتالیا تخوازیتن کردستانی ببیتا یعنی دست بکش بو پیواندی العراقی جی ولاتین دیتیری اره دست بکی دا چوی عراقی مایه بس تایبتیت کردستانیش بو ایتالیا جدا نشت تایبتیت بغدای بخواه ده چارچوه دا همچین بیجی اوجی دست کفته که باشد آلی دیپلماسی داشت بو کرده هر وسا ایتالیا جوالته که پیشت یا دربار گاز و پترول و گلک وارا امکانت به هنه او تجربه خواب ده کردستانی هاریکاریا تکنولوژی هاریکاریا بیجین زانین زراعت دوار دیتری دا چنگی ایتالیا راستی دولته که پیشت یا گلک وارا دا کردستان جی دشت فایده کی باش ببینیدن و ایتالی دشتش کردستان فایده ببینیدن. سپاسیاتت کم دکتر موسی کواڵش ڕۆڤەکاری سیاسیش پاریسێل گەلمە. سپاس باش بۆ هەواژی بۆ بینەرێت ڕێزدار.